Kisama kinhay bat sinrang Ibadan hakane kajaga banwan bansrak yakai kebangi pensai na kaliang kenhur kikni nong sensar bat kini orang ba jong kahima sorang yakai keba iba arden lawan ban pensai hangne hapo kahima kait kahima kajongi ban pens mau tho bakla ya kinong shong shong ya kikun ki hajar jong kahima sorang bana kau pain maram dor uladi do ya kem sisial kajiwan kejongki ginang kminenti bauan mutau bau nyok penginyo kacing keren nani kacing pensai nau em jong ke ilaka jong ke district council nama retang mau ya tengko wani nakapor sa kapor badha katay kasi kabawan baaden gila angmot banyo kacing pensai nau em ilaka henay kabas go si tolong bapen ban lapen baklai kan jimun jen berkat dau tau nong ilam joki wa aden bilar basayo moy hakabau nong bayak ke MCCL latino dau siim kena hata kapor upayim maremdor ganang ngepi kipai ba lagi perapun hajar jok kahima soran bakani kecikran kemubadan hak tay kaskiyo kalau kebabaklah bak kebayalan baklah hadu kata-kata Henry piniban kikan mau piniban tip bakata ka proposal kamot baong baladino lo siya kasarkar jala ngamsko po balay baka nubada adan milaba semoy ubaladay wemeli ubalalay dem lalong ceng rusiyan na katisik council umsko po kamot ayu kakintin proposal panglapins kam ya kata kacingong jomu baladi ya ka MCCL da ka bawanra ya ka way ka program ya ka bawan mangi na ka himaru ngimtip kung na penrung ya ka kerteng juga MCCL kata ka program melawan uministar lantai na po dari banpli ya kata malang men hangti pokut madan kata kalong ka interchange of land bakahima sala ya kabak ka mangi kung kahima ikran sai sapi bakani ka chile jong ka tourism department klan dadak panyasai bakahima sala kalong kabang trekam lali kabang larkam hamuru bak ngiru hadu mendang idang wajib kumdo kate kacaka ke MCCL terung kata ke program hakba lapni hangki dau minister upawan nantai napo dari hendai tangawai ke kwa banong bai bardan nadai kwa bantip ya ke jing sisa kumua beli bidang gamban skopo Pabhimdai ban surulai lani ban sanya tang haki kon lindrok henai pinongkam ban raya kata ka isu hapal assembly hapalong session kelima pi nang tourism department tourism minister kelima pi koran sama balai lakalai sisalem kepala IT MCCL sa kata kasarkar hak department jong tourism ilo yepi paywa nakaliang jong kahima gina kaya ka proposal yang kabalaray naka executive committee jong kahima sora
Para kata ke Profesor Lathoi Shai, para kata ka acceptance na kanyang ng state government in happen one panitwasa ka memorandum of understanding. Henry, yang kataru na kanyang kasarkar kompensasyonnya kapay ba aden pa iyong bauta upay marandor ulagino ya kan sisel sa kasarkar. Ako juduan mo, panang makata kasarkar, kalaban siya kajangkan ng hima, krenegan, yang agreement. Juduan mo, mano-mano kalaban siya magkamtray kajaga, kren pandep, yang kecing yasoy sarkular. Gamsko thoso, kay kini kacing mo tayo ibadan, habaywan, bangkran hangni suara, banyalambak lang, yakikun kehajar, jor kahima suara. Nakakataw, namni, nakayaw ba suara, yakin tuwi ibadan, pansgom ha, panraya kacingili, hanga session kabanwan, hantay hapa assembly, pangkili ng kasarkar, sabang kacingili, pagkakaka, kabaw mapiblang, palatino na siya kasarkar. Hangta, ngin sapek, mano babaklang, pag manukaw ng ilan, umusyalam, panpendaklang, nakapor, sa kapor, nakabantagi kul kabriyon nyolgra. Namni na kanina kabangayan benda, nagwaban kindo, ang pangagipalakon hajar, jong kahima sara, henry nagwaban kindo lang yabaro, kipat kabriyon kikun kabriyon nyolgra, palong kibahusyar, yakong kinigin lang ilang, kimalaban yan ang bangla, hasikalaman, tangban biyang nakabanta ka pura pang madoki. Kilang kimasalak hadung kata-kata, panpesal menat hakarukang keran, panpendang, panpentiang, pansyong sirupai ba, henay ka ba mabat terang, ayang kacak peding jogi, kam harap syariat. Bye-bye syong sedang. Haji sisa kanikasi kamne kapon ini, Paginawan balong meeting hangni, kakam kajongi ilayat Pakistan District Council. Naman ba kakam kajongi kalang, pagidekon ba District Council, kapalayuran, ya kariti, kadustor ng kahimasara, hakaba, District Council, kadaitan kanang issue, ya kasanat, Henry, kipersang bantuklar, ya kay kabakar riti na dostor ng kahimasara, kajudan, dato kilang syua, kiman syua. Oh, video ibadan, ilawan ra, ya kakata kaklat, hana ka ba, karukam jesim, hapo himasara. Gangaw ya pi, kawan ra, tangan ay kuway kaklat, katahi kalapyang, baju balapya hibadan, naik bersotua bakla, hamne ke himasara, naman balay, nganju balapi, tangan ay kuway kaklat. Kebelah ko, dokap dan diharap. Kepada Deputy Commissioner, jangan kasih anjay jahil. Akan ka paragraf kebamu bawang kundi. Mano kita kibala balong usim jong kahima suara. Mano kita kibala balong usim jong kahima suara. For tender aid, for bad character, for insanity, for such permanent illness or infirmity as incapabilities him from performing the duties of same. But sa kaway pat kabayahapa kanina po kabamenta
kalong if he is a Christian. Nah kata kani kakot kalang krensay. Kani kakot kanoy kecuba pasay di maten. Bang sim, banong sim di masara. Kini kita lato hang kani kakot dongkap dan dihermat kat kendai spotlight. Nah takadaw game kwa AP bapinangwan batay start hang ni hapo kahimasara. Oy la kren start yung hanap mo. Yung mayaw sim laban thong daw ding daw mau. Kabay kahimakit ulit ukraw. Ganaw AP ba lang kita kikintin mo bato. Thong susutam lakani kahimasara jongi. Parabang susunod thong kenta kumta. Kemut papawang wat ay sarat. Idang kami kasalat benda. Nakabentaw siyang pura. John Kahimasara. Naik patay start palat nyanyi. Namarbangi kinong suara. Itip. Ya kay katay kabagin le. Nakabenta kahima kajongi. Oh pilap penramjur. Ya Kahimasara. Piang hana bakat kahimasara dan teknik keran perkat. Garang ya pikuakan no dojon, pikuakan no hajar kita kinong kikrau kata kita suara. Yen penmi. Henry garang ya tangwe. Uwe upayim, laborasim, obajudan bagi hati haksa. Kacinggan jam upayim laborasim bagi. Lingkongnya udah spokesperson Jangka Federation of Khasi State. Udah lu advisor Jangka Federation of Khasi State. Kebakar som tenade kelambang payen laboratorium sing. Udah ubreu ukon pamik nakasingkai jong nong suara nang tay na boswer. Balik pa jogi. Ini jad naurum belongru standing council jong Kahimasara ay tagipor bagi skop tenang skop serong benar na singkai jong ulong pa Kahimasara iyoru yaw sim melir tetep panen huway upaim lawaril singsir bikin mau pada bagi jaya kenyang panik. Hantai apa district council? Nilai penyekun maka district council. Nilai bantik cengkang yang district council. Ban yang kedua yang IM. Ban kedua yang CM. Ban ikran yang kehak ketongi. Ban ban aino yang kesarat. Hantai apa niladap penyekran tenang sedang. Nilas kau tua bakakam tenang jengai. Nilawan paino seseorang. Penban. Iyo yay ba aden beira ke isu sipo maulai. Nganamut bau ba aden. Adin bagi lami na district council. Nganamut bau ba aden ulit ya sulok. Bagi siyam juga district council. Nama balesi kinang kam temai kam kena. Empalaban Simrai, Laram Rai Baaden. Tausi Perman, ini aja selamat. Masnya biasa bat kisiam District Council. Jambin larai ke isu, jogi masara pok maulai. Banong bagi lagi yaki ipin kelemar. Hang pai hapok District Council. Atau ilaban pediang pai ba? Yang ke isu ke pandai bandra. Siapa maulai? Ibadah naliras pemulai. Bala sukran yang kena Kahimasara. Hama lagi kat kebaikan kanvas election. Ngasyong lepai kini kemesren cepi. Kebadan. Narapi kuaya biru. Bangin sedap platform. Banyak keren hakabelit kini isu. Inong gimana keren. Bangin keren meeting. Bang pin serang tu.
Ya kipat kikon kabriu nyam trap. Lada kadai yang ibat pensul ko nang tayo na po matran. Lada kadai yang ibat pensul ko na matran. Panjang berkeran na kapita kahima katongi. Gidong kinlakloy. Lada hakinong jaga mapinay piyang. Ba't pesaklo bakalay kibriu. Hanggang pisim kabu isu election ni kima suara. Ngikloy balikan pensay. Namar bangi ngiyang nakapenta kahok kasot jong kahima suara. Ay pipay ba? Hadirin bangi lawan mi nang tay na po district council. Gilay sa kiwaypat ki party ki kinhur ki balay kendo yaw ilaka ya kabalayalam daw bajlan suatun Obedeu sabla tegong belai. Ngan cukli komde. Don layu halandat. Pemasian kendo. Bat kata kekin hon. Jom bajlen. Uyan kailaka uyan remoy. Pada itu say. Bapaw di TV. Bapaw di social media. Ano yung don layu halandat. Papidang remoy. Tenang masa kawin ke kenon. Kalawan berkirsa lebih ke district council. Henry nak basai hang ni dengan keran lebih. Galau lebih balai. Bawa jalan suatun. Kepada usaha dengan mulai. Wilayah percaya ke hima suara. Nama kedon ketauba. Kebau percaya ke hima suara. Ya kebakilah dia kau yang kecakap dom-dom. Singkeloran baulah. Singklaran kolat kila dia. Hargai apa kejaga kepada yang kapat ke nonsteng. Apa kiwan sangi ke hima suara. Bagiwan pa di KMC. Gimsen IMC ki. Kumnongin IMC. NLC. Namar ba kadai ke dispute area. Jadi halor kata kenong rim. Kacing bamyong anong yala dia. Kipersan. Ban pencingot. Yang kahima suara kecanggih. Yang nangepi. Kau bajlen. Dalai yang ipinum yung ekenasi na kahima suara. Lemda kay jingepek. Bat kenong steng bat kalaju. Namar ba kini kistang. Kila ay ka-complain. Sa di Sipaw Civil Subdivision. Hindi kay kabang kuwabat kala na kini kecamit kalang. Kau kita try ibatin dia ketiga jaka. Sekarang bapan lo yang bisa. Nama nanti kena hidup yo ayat energi. Nak kahima suara. Garang ya pi. Pan lo yang bisa. Bala nakit penpai. Pidan kahapan pente. Nama arbalati yang jaka. Kelam kecintip. Jong kahima suara. Konta nakanika platform mangde. Ngak apa nang kita try. Kita tiet yang kita kasih keluar kolak. Ngau ba ban pano bat pengono iya kata. Benda mestap ngalai kaptu kanetli ya kaba haga jaka jog hima na persang banyedi tiet jaka hargai hajam dain bulan. Ingat panong Henry nga sikapan kintu kinpam nang ni yaw tu ubriu wala kit jaka bat terwadi menta yada yapi daka basay hinam yo NOC namar ba katu jaka kabafila arbatay kahap ha kajaka jong kahima sara